بسم الله الرحمن الرحيم. İmam Bukhari rahmetullahi aleyhi aytkan, Abu Hurayra radıyallahu anhudan rivayet, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdı. Kim degim la ilahe illallah vahdahu la şerike la, lahul mulku ve lahul hamd ve huve ala kulli şeyin qadir degendi. 100 jol ayta turgan bolsa, anda bul 10 kuldu azatlıkka çıgardı degen soopka barabar bolat. Jana aga 100 soop jakşılık жазылат. Jana andan 100 күнөөсү keçirilet. Jana bul şeytandan oşol күнү keç kirgizgenге чейин şeytandan buga sakçı bolup turat, buga tosma bolup turat. Jana al күнү bunu kim көбүрөөк айткан болсо, andan başka hiç kim jakшыраак amalды кыла албайт дейт. Demek ertemenen inşallah bağımdat namazından keyin 100 jol aytıp koy turgan bolsok taң atkandan keyin. Demek keç-keçeyin adam balası şeytandan azgırığынан sak bolat eken. İmam Bukhari rahmetullahi rivayet kılgan, jana İmam Tirmizi, İmam Muslim, İbn Majah rahmetullahi aleyhi de aytkan sahih hadis. Uşuga amal kılan niyetin kılalı inşallah. 100 jol aytsın deyip da. Ne için? Sebebi takror kılış gerek da. Din bul malumat emes da. Kede бар го, misалы birdeке uksaňa men bunu uqqanmyn, bir hadis uksaga bunu men murda uqqan bolçumyn depçi. Ugup koyu maksat emes. Bularda da misalı Peygamber aleyhissalatu vesselam ayttırtıp koyu maksat emes da. Bir jol aytıp koysa degen jok da 100 jol aytsa deyt. Emne üçin? 100 jol aytkan sayın tiliňiz kaytalayt. Meğiniz oylonot, tüşünöt, kulağınız kayra ugat. Oşon anan gelip turan jürek akırın anan tasdikтай başlayt da. Oşunday eken dep jalan tawhiddin sözü, jalan Allah Taala bolgon işenimdin sözü. La ilahe illallah vahdahu la şerike la. La ilahe, har bir namazdaki misal aytıp atabız. La ilahe illallah. Allah Taala'dan başka hiçbir sığınığa tatıktуу zat jok. Vahdahu, al japadan жалгыз. La şerike lahu, anın hiç kanday şerigi jok. Rızkı beridi Allah'dan başka hiçbir şerik jok. Allah gana rızkı beret. Baylık rızkı bere albayt. Jumuş rızkı bere albayt. Sizin al jerde şustirilik kılıp biröөнү aldap ketkeniniz, biröөнүn arkasından suu kuyup ketkeniniz, bul ыкмаларыңыз sizge rızkı, jakşılıkты tartıp kele albayt. Balkim rızkı vahdahu la şerike la, japadan жалгыз bolgon, aga hiçbir özüne şerik albagan zat Allah Taala'nın kolunda, saktoo Allah'ın kolunda, baktıluluk Allah'ın kolunda. Bu sözlerdi kayra yuhyi ve yumit, öldüret kayra tiriltet, lahul mulk ve lahul hamd. Bütkül padişahçılık Allah'a taandık. Baylık özümdük emes. Allah sarpta degендей men sarptaş kerekmen. Densoluk özümdük emes. Allah kalagандай sarptaş kerekmen. Emne üçün kayra aytabыз. Себеби ошол жүрөккө келсин да. Жүрөккө келген болсо, анан адамдын денеси ошол Allah Taala'nын айтканынын негизинде кыймылдай баштайт да. Ошондон иншалла буларды күндө эрте менен 100 жолу айталы. Жана ошол айтуу менен биргеликте анын маанисине дагы ой жүгүртүп, жүрөктөн тастыктоо менен биргеликте да.